को छोट छुआ भाई चॉकलेट खाऊ चॉकलेट चॉकलेट पछरे गोटे कहानी कहबी शुणव कुह भाई कुह कुह कौन कहानी अच्छी ताले शुण बेटा मन में लड्डू फूटा भाई भाई मोर नहीं गला भाई भाई जाओ जाओ धो धो भाई भाई तोर कौन नहीं जाई चॉकलेट भाई तुम छोट छुआटार चॉकलेट छड़े ही खाऊ जानल जानल क्या भाई रॉकी भाई ना सुनी ने तोर साई दियो साई थरे के न सुने निया जले अरे भाई कौन पुड़िया ना कौन पूरा पूरा कर देना लाग गला रे तोरे ते सास तुझे वालो कवन मार तू जानी चुमका पिला तू का पिला बे रॉकी भाई को रॉकी भाई बे हेलो भाई मोदे जोड़ी मारची भाई हेलो माइला मो नाटा कहि देली नु तू रॉकी भाई पिला बोली भाई तुम ना कोइ जे जे मते आउर होती को भाईला हां हेला जे हेले तो माइला कोन ना भाई किछि नै खाता माडू के कमेंट बारती तू एते बड़ काम कर दे जो करे बागा हां भाई गो राका हां भाई गो रात्रे बिचोडे रे जीव जिमिति आछि हां भाई एने बिचोडे करे पड़ियो ना हां बागा हां भाई ए राका हां भाई भाई रॉकी भाई काई भाई से रॉकी भाई कहि हो हम को जानि न सेई आ खाली कहि हो हो हेला हेला आ कहि देली काली पूरा घंटी देई छ त हां भाई आ से हम हेला करिजु आनी छु ना अबे ये कौन बोलली चोरी करी गाणिया को याकू कौन चोरी कर हां भाई आ बाल्टी आनी छी आ केते से गड़िया पोखर रे गाधइबो एथरा टिबल पारे गुदगा जोई ढाली हबो भाई नोटा डांज आ केतिना सामान बढिया बोतल नै ढाडा दियो काल सा नोटा नै दिबो आ ठीक जे हेले जो बुट्टू सामलटा किए भाई आ को कहि देन तम सब कथा धरिबो ना कोन आ भाई ग्लास टा आनी छी आ केते आता हरु मागी टेकीबा सांगर बसी टेकीबा चलो गोटे काम करी ग्लास आनले कौन हबो टेकिया बा नाही एया सब चोरी करंती आज भाई जीव चोरी करिया को देखिबो तम चोरी जा करो भाई भाई से चश्मा टा ओल्हेई दियो एकदम चोर को बलिया देखाउ छ चुप भाई गया कौन चलो मो सहित आ भाई आज एई गुरु चोरीटा करबा आ भाई आसी मान देखो चोरीटा आज केमित हो आस 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 जीवा भाई कॉलिंग बेल टा मार दे आसने कबाट खोलने जीवा भाई थिला कॉलिंग बेल मार दो आस मो सहित एई पट जीवा घर भीतर को चलना टेक मते टेक रखा टेक भाई आज मिक्सचर पिक्चर खाई नहीं अरे रखा टिके बासी चिकन खाई देइथिली रखा हां भाई हमु जीवा जा सेठी अपेक्षा करथिबो हला ठीक अछि सब नै दिनी ठीक अछि मते चोरी करबा सिखौछन मते आज सब लुटी नै के करू फ्रिज आ फ्रिज नहीं जी में खाल तो बेर बड़ा रखे ना कि मैं आओ घर भीतर के पसिगला ना को चोर पूरा पसिगला ना को जाई के देखि आसे के जे तू हम दाम आयो को ना को चल चोरी करू ना 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 आ करिम ना चोरी करू बापा के का सकाळे ना ना बापा कुछ कहयो ने हो जा एबे जा शेयर कर गेट बाटे जा हो मु जा बापा कुछ कहयो ने
କାକା ଭାଇ 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 କଣ ହେଲା ହାତରେ ଭାଇ ଚପଲ ଜିନିଷ କାଇଁ ବାଘା ପଠେଇକି ନେଇ ଆସିବ ରୁହ ବେ ଜିନିଷ ଭାଇ ମାରିକି ତା ଗା ଫଟେଇ ଦେଇ ସାଇଲେ ତମର ଖାଲି କଥା ବଡ ବଡ ଭାଇ ଉପରେ ଚଢିକି କଥାଟା କଲେଣି ଏ ରୁହ ବେ ସିଏ କଣ ଚଢିବ ତୁ ବା ଚଢିଗଲୁ ଯାହା ତ ଭାଇ ଆମେ କିଛି ଆଣିଥିଲୁ ତମେ ତ କିଛି ଆଣିଲା ଓଲଟି ମାଡ ଖାଇକି ଆଇଛ ଭାଇ ଉପରେ ଚଢି କଥାଟା କରୁଛ ରାତି ହେଲାଣି ଯାଅ ସବୁ ଚାଲ ତାହେଲେ ସକାଳେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ତ ମିଶନ ଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଇ ରକି ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ଚୋରିଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ଏ ଦେଖ ସେଠି ଦିଟା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସ ଆରେ ବାଘା ହଁ ଭାଇ ଯା ସେ ପିଲାଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଯିବି ଛୋଟ ଛୁଆ ରାକାକୁ ପଠାଅ ଆରେ ରାକା ହଁ ଭାଇ ତୁ ଯା ପିଲାଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସ ଭାଇ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ଯିବି ନା କାହାକୁ ହାଣିଆ ମାରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ଯିବି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଯାଉ ନା ତମେ ମାନେ ଛୁଆଟା ଆସିବ ଭାଇ ଦିଟା ପିଲା ମୁଁ ରଖିଛି ମଦ ଦେମି ମାଛ ଦେମି ଟଙ୍କା ଦେମି ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରଉଛନ୍ତି ଭାଇ କିଛି କହିଲନି ନା ନା ଭାଇ ଭାଇ ଯିବ ଆରେ ପିଲେ କଣ କରୁଛ ହଉ ହଉ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ସହିତ କିଏ ଯିବ ଆମେ ତମ ସହିତ କାହିଁକି ଯିବୁ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକୁ ନେବି କେମିତି ନେବି ପିଲେ ମୁଁ ରକି ଭାଇ ଆସ ମୋ ସହ ଡାକିଲାଣି ମୋ ସହିତ ଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ପିଲେ କଣ କହିବ ମତେ ଆଉ କଣ ପିଲେ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ବଇଛ ଆମେ ତମେ କେତେ ଆଡେ ଖୋଜିକି ଆସିସାରିନି ତମେ ଏଇଠି ବଇଛ ଭାଇ କାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ମାଡ ଖାଉଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିନି ନହେଲେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ନା ଆମେ ଜାଣେ ନା ତମ ସେ ବାଳ ଫାଳ ହେଇ ଥାଉ ହାଡ ହେଇଯାଉ ବସ ବସ ବାଘା ରାକା ବସ ବସ ଏଇଥର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଟେ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଥର ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହବ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛ ମାଡ କୁଣି ଖାଇକି ଆଉଛ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛ ଚୁପ୍ ଭାଇ ଉପରେ ଚଢି କଥାଟା କରୁଛୁ ଭାଇ ରକି ଭାଇ ଭାଇ ସେ ରକି ଭାଇ କହିହଉଛି ଆମେ କଣ ଜାଣୁ ତମ ନା ରକି ଭାଇ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କଣ କହିଲନି ଆରେ ଶୁଣ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଶୁଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସବୁ ବୁଝିଲ ନା ହଁ ଭାଇ ବୁଝିଯାଇଛି ଆଉ ଯାଅ କାମରେ ଲାଗି ଯାଅ ନା 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 ଏଇଥର ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇଥର ତମେ ଯିବ ଯାଅ ଭାଇ କହିଲେ ବଟି ଦିଅ କୋଉ ଭାଇ କି ଭାଇ ଚିହ୍ନା ରକି ଭାଇ ସେଇ ଡାମା ପୁଅ ସିଏ ବା ମୋର ଶାଶୁର ବାକି ଖାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଦୋକାନ ଆସିନି ତୁ ତମକୁ ପଠେଇ ଦେଖିବ ନା ଯିବ ଭାଇ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେ ଆରେ ବାଘା ଫୋନ କଲାଣି ବୋଧେ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସେ ଶଶଧର ସାମୁଲ ଦେଲା ଏବେ ତମେ ସେ ଶଶଧର ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲ ସେ ଦୋକାନରେ ମୋର 700 ଟଙ୍କା ବାକି ସେତେକୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲ ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ନା ପାଣି ସବୁ ବୁଡେଇବେ ରେ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲା ତମ ଭାଇ ମାଡ ଗୁଣି ଖାଇକି ଆସିବ ହଁ ଭାଇ ମାଇଲା ମୋ ନା କହିଦେଲନି ତମ ନା ଭାଇ କହିନୁ ଅଧିକ ମାଇଲେ ଓହୋ ଏଇଥର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆସିକି ବସ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆରେ ପ୍ଲାନ୍ ନା ନା ପ୍ଲାନ୍ ନୁହଁ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତମ ଦେହ ତ ଖରାପ ଥିଲା ଚଳନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।